Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Biake mau mwanchi muri ya bweta sene Ensoko netrabinde ngokwaligania ase umurubiri w'ubugima n'abakene asogo wosira kali kuri Jumatatu emagoroba chinsa ibiro mwanchi muri ya nigo togosanga namenye kitabito Dr. Kena Moses urwega somo cy'obosongo wira kinga kikiga cyabene mwaligani atumanye ngayi ekliniki cyaye kigotoka kuri ndo mwanchi muri ya nyora nabogotogwa cya sensemeri y'imichandao Facebook na hivyo YouTube. Karibu sana daktari. Asante sana Miss Kerubo. How are you? I'm good. Umwanchi umurigirali wailivya ilitelia na daktari Kena Moses kurasi daktari ya World Fertility Centers. World Fertility Centers ndubwate kliniki za Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. Asante sana daktari. Anime mwanchi muri nga amaroire na manga go cyando mwanchi muri asubuge babwakira litko naje para to kwere ali bageri gakuba senye nabayuko bamanya kinzira barayo bagokonyeka. Akuri ndo mwanchi muri litko rero etete tuligeria sensemeri yabasacha tuligererie prostate. Konde daktari nabakara gutumanya nga abasacha mbabwate emicando ewaso sensemo yabo y'ubusacha kurinde batari kumanya. Kone turachakiranga prostate nyingi. Buyo mono Miss Kerubo muna wate birenga sababu tokobera hagaiga noko ba enya gitari yitu ya World Fit tobatebanga ya site atungite bantu baruwara itokorwara asogo tamanya nakiko tokobera hagaiga twase nyu mwanchi muriyere egere tabuzu gutwara buriro bonde bwenza bobori ya mangana ye prostate prostate ne kimo kegotoke somwana mumura ekine kintu bwate gasi nyinge sane somuburo ito lakini gasi nene namangana yo konyora abana yekine kegotoka asenkira yoro iburo bomwana mumura ekero uri binkira yoro iburo mwana mumura ntubwate enkira ya match minute usibye kurusia mache bocha isiko tokorokanye urethra yari kurusia mache koruase ekebocha bocha isiko utara ikabone sekebocha kire utara ikise kebocha maega usinyuma maega ye prostate maega ye bladder maega ye kebocha ntubwataga agantu kanga munakana agantu tataga kanago gakorukwe prostate nobono kagutuka bwotare kese inyumba ya mache prostate ne irange ne nyumba ya mache ge prostate yerense inyumba ya mache prostate imenge ntagoteba egasi yae no gotokonya tonyora abana nga tukunyora nga tugutware prostate okonyora abana esababu prostate irinkurusira mache akorageri embegu y'omwana omumura gusemo embegu y'omusacha nande ya akonye embegu y'omusacha kuminyoka era kire embegu y'omusubati so onye tubwati prostate okonyora abana lakini wono ligeli se prostate lego tokonora ndo kwana oligeli prostate gatikati ye prostate no amachagu etagatikati ye prostate embegu etagatikati ye prostate so ekere prostate ya nyole mechando makitali gochigweta boronge achikorente mechando embegu eri gochigweta boronge egochikorente mechando aya twanyole kebocha keri goro ye prostate nangenda gogote na maiga ye prostate ntobwate ntukunge rectum ase cheko gacho maiga ye prostate ntobwate rectum so ekero
prostate ya twalde mechando mnangende gen tunda tumwanchu muligeri aligereri prostate ya nyolire mechando bone epogera ebintu biri byoncho kana niregali ase angene prostate ebintu biri birangene prostate nebiro bigo twale mechando kagera bikomivu gose byanyole mechando geti mnangende gotero so prostate negento kire very important iso mwana mumura mnangende gotero prostate nebwate obuyeso mubiro mwana mumura lakini nande talendi libuya nabera alenti mechando yo gukumi umanyite Frida nindi getegeta ngoriye prostate oli le sencha kete kulike nchakete sencha krete kulike ngoriye prostate ingote banga it is a small gland lakini ke gland kala small lakini kabwate michando menene sana igo umuntu asome kitabu kijana kikurunga men and the prostate nabakora mnangete nga small in size but glanding problems yakore ntime chande menene ekerokanyo le michando yes okay karkene nakyo montara akore amanyenga prostate yae yatwaliro muchando tutaragenda abo ora ndaratebanga michando prostate yego yanyora kwa mfano emechando kimono mone prostate yego yanyora prostate yo mwana mumura nabeko nyole mechando itato mono nereko gotoka mechando itato mono igabo antu bobote mechando ye prostate bago tenga yaya koigule ngaki na osiemo no meto si moyo moyo gaiga ngose atwalite blockage nga macha kanga gosoka pi koigule ndumye abanga kambali bago chagaiga bago tenga yaya bukombe bwane mbuli kole mapi ndumye okobe shida ye prostate so prostate mechando kira nyore prostate nabeko nyore mechando itatu umuchando mutangani prostate nabeko nyore ndiko nga prostatitis prostatitis ikaro kunga prostatitis meaning prostate ya sambekile ama what you call inflammation of the prostate prostate ya kodeki ya sambekile na ki prostate ego sambeka lende ego sambeka kobe ebinyinyi bya soile bikire se prostate mono oli ndige ndeko nga prostatitis mbantu kimono bakonyora abantu bakonyora nebigoli ebike abantu bale myaka 30 years o chance mono okoba bakonyora morira yasina umuntu onyori buri murabona ukonoria umwana umuronyo buri bwa gonoria umete abantu bale myaka meke the what we call sexually active so abata bazanya banye ono onyorire prostatitis weteranga akanyora gonoria takitinya gitari yakikurwari bwangu bono gonoria yigatira gukigoro egasoese prostate egasambe prostate yayo uburiro bonde mburubukuru na chlamydia infection mbori mbonga muna mbori ko nabora abantu barareke manyirike mono because bokurusi umuntu akurusi ama discharge ngamuna amaji abwate chlamydia infection ire tegiti kurwaribu abantu abange nkoenda bazisinya gitari bakikubweni lakini bagenda sikikwak kwenye ujikwak bantu batanga bakugweni buriro bonde bwezi umuntu ogenda noraba nyakitari abanyene mbale batabuya ati maybe enough experience kwanya let me show you kwanya umuntu onyorira UTI gosonyo sexual transmitted disease ogenda egwiri ogerimo obetwe shindani ogwiri ogerimo irimo ligo cover what you call gram positive and gram negative bacteria baiba comment iriyo ligo cover chlamydia infection omade chlamydia infection it's a protozoa bacteria ikwende kinyinyi ekoro protozoa ekinyinyi ekegekwa muri yo mnabona ku mfano tinitazole you know amaliyo gali akurwali protozoa so takwego oyo gram positive na gram negative chlamydia infection yatigara kobere so muberoye yanyagutira yikabakese prostate ego ikese prostate yasabe prostate omuntu twara prostatitis ine shida ya mtu anyolile
monomona abana bamura bakonyora prostatitis inflammation of the prostate. Number 2, abantu nkonyora bali gintu gikuru kunga benign prostatic hyperplasia. Benign prostatic hyperplasia bono nekere prostate ekubimba muntako no bunyegita tako ngiyagira yabimba mono ekubwatiye myaka. Let me show you something. Abantu nkubimba bali prostate oko baba ikire myaka gete umumuro ikire myaka 40 years. Umuntu ikire myaka 40 years yabwate 40% ye prostate ya ekubimba. 50%, 60%, 70%. Ekogya ko increase prostate ekubimba with the age. Umuntu anya koendera ko omone ne myaka. Are you listening? Umuntu anyore into kunga benign prostatic hyperplasia. Bono number 3, umuntu anyora cancer of the prostate. Abantu bali banyorire cancer of the prostate. So ebinabyo bintu bitatu enekingira isato e prostate ego tware mechando twatebire prostatitis twatebire benign prostatic hyperplasia twatebire mangana cancer ye prostate. The one is so one of the question is this ngwambo this one want yango chi mbimanyerere kibiko mbimanyerere cy'umuntu ararore amanyine prostate yakoli yabimbire uze yatwara umucyando mbimanyerere cy'umuntu akorora mbimanyerere cy'urarore eke manyere gitangane neke tukuruga nka umuntu twari kintu nka abnormal urine pattern. Abnormal urine pattern ye minetira nakikuwa gaitira mache kali munabona confirm ikuwa gaitira mache limo mutuko bubima bono gwachakire gwitira obutuko amacho gwitira mara 4 mara 5 abandu bagwitira mara 10 butuko. You can imagine wantu mwanya jya wantu basumbugetisika you can imagine na umuntu agwitira maji more than 10 times tali korale ni mutuko bwayo bugima achandegete lakini kemanyinge tangani kuitira machi mara nyingi what you call nocturia especially at night. Number 2, waje ono kuitira machi kafu kogo ikali so kuitira machi amacha anga kuchoka okunyakanya. You can imagine umuntu agwitira machi mara 10 na ndo kuikesa machi uganya machi like na bai kuitira machi ago so matali go soka bwangu unyaganyirira okuganyirira machi akira chakire go soka bonandi tali go soka na nguru maze bitwenga bake twengo tie manango ngo kutatambe mono mono kutanko iyo ago soka ngora mna matone ngora ago soka ngora maji nandi gintu kindi ko nyanga machaya akugusamba ugusambika ago soka ngora tabuga tinguru. So the urine stream is very poor. Embe aya waikole gwitira maji bonongo endole nyumba kuko ikanyomba ko ngantinchi gwitira maji nandi kunga yaya amachi atigaza maji za maji nasoka nandi kwira naruji gozisi ko nandi gozisi otego doru ya maji direct igo maji dali go sokons ayanda go correct agotigara nangenda kukwana. You see this is what we call abnormal urine pattern. Tuli kwitira maji ngwa gaitere kare amachi yakugosumbwa eke manyerere kene mnangenda ko gotera ne kiribono chinguru chokore mu mugonda bagaka cyasira yereke manyerere kene oyikomanyira egento kirige kurukunga ki enabo umete bantu kore mu mugondo wikubirengera ibitoke ngabirenge tuvuga ati mbije enabo yiri kwira information yibo birengera libakeso bukombe noyigwe takatikati ye prostate. So the prostate yabimbire enabo yiri nere ko ko squeeze wonteri koira ujumbe ya kutosha kwanyora abantu babwatinguru cyokore mu mugondo eke manyerere kende echo yaya cyakobenko kagere prostate ko yabimbire yararire erectum onye yararire erectum wono cyo teri gosoka buya echo ya cyakobenko abantu babwate enlarged prostate ibabwate egasi mbonge soko gende chene lakini really what about bali batwalite banyole prostatitis
umuntu nani gutwara liberera any infection yeso mubiri ngole ntere liberera na malaria ngole ntere liberera ose pneumonia ne infection yo muntu abugate ya so ile se prostate yasabi waliye bike gutwara wali gento liberera linene lakini bona nandi imangire limbiro bibere ebibikira kwa birolire byo ngandi kunyarikana ukwenda kwimuka kize yo munyakanya kitari imanyire ibere ngicyo kwana onye ngandi kunyarikana umugako yagwenda kwimuka amenya kunya gitari bwangu ekemanyire getanga ekemanyire kerekie ogwitira amanyinga uje kora blood in urine what you call hematuria ogwitira amache kwa rali muzina abwate muzina macha abwata amanyinga ekero cyo basakobanye ninyoko kunya gitari bwangu nabo kira mininga ne dalili embeso mube ekemanyire likende ya kabiri onyore kugwitira amanyinga kugwitira amacha abwata amanyinga na ndo mugongo cyakire gukoroma tafadhali kuja hospitalini bali nantote ababwate infection nabararo umwendanzi embenke kandi ni infection abwate atwale kurumugwendanzi ngo bali babwate prostate nakina nabo bararo baratwale low abdominal pain ende yenke bakora ekubaroma ndi wana ibi igema ngene bibi ndagenda gukwana lakini ibi byo kora aligereri watanga yaya oranye prostate yana yakole yabimbire igamnyo kenya kitari babere ko kwana rega ti yebimanyere daktari ngo bako kwana agabunga esaro kinga kindo musacha na bako yugo itarama lakini matali kali kwera na cyora atana nebimanyere lebi nebimanyere bya maroira ali yensira yorozo ingira ye UTI na cyora bonandi amnandi wajire gento kende abantu bababwate enlarged prostate uze prostate yatwalire mechanda abangi nane ngutwara bari UTI sana onye maji tubwiteronsi yasoke ari agotira maega what you call an infection so abantu babwate enlarged prostate uze prostate yabo yatwalire mechando nane ngutwara bari UTI sana oligereri ebimanyire twakwanire na UTI bimanyire mbibwa tofauti nene mono nabo ko birora se UTI na ndo birora se prostate enlargement lakini buze tunabangaini kero bone kero kwa kirega number 1 nkoli yonde myaka yawe nerengole look at your age so mono kwaje kwa ngaro kibya imenye nago tebi nayo ole myaka 20 ngodi nyakolenge mwana prostate mono kumanga umuntu anyababwate kunte UTI sexual transmitted disease so onye naro umuntu no moke myakari no wonto wate abantu oli below 30 years nabo nkoira machae motenga rusia mache nyabe kese laboratory ngopima tolega onye na nyabe kese laboratory tokori ndiko nga urinalysis urinalysis ngotoroke nga no bwate cells no bwate amaire samacha ose white blood cells nkoroka makile samaira ose amaira amachagara acidic usabwate some ketone symptom nebyo so once twalenga no bwate UTI na wotoko kwa moyo gako UTI lakini mtu wanyolenga tubwate UTI kwa mfano so wateri manyere libiri nande bukatokole ngendike kurunga you rule out so bunyagita into bwate you rule out na watoko pime sukari ya sukari ne bwate manyeri mune bya UTI sukari ne bwate manyeri binde bwekaine mune enlarged prostate to pime sukari ya tolenga ki na sukari yago ekorokana ngwete into bwate ngendike kurunga diabetes insipidus iyo ntunkero geko garo itira makiri ukayuka lakini mbantu bange bali gotwara isare yakezi ya inaona bora era nyorokane so montoyo so toko nyoranga UTI tubugati sukari tubugati wono toko enda tukikoli kopima mangana ye prostate ngopima tole ngora tole badanga ke prostate gopima so twapima twarone prostate ya enlarged gose na ndinge tukinikale nole enabwe twale some injury na beragere obe problem nene so ekero ogocha nyagitari ya walfit ogocha kolemete kumanyetinga
Mwenye kitali ambapo kwa knowledge zaidi. Yeah. Ndiye bana sana daktari nde tora bwatira gabo. Trasa so mutumo como que yo to kuira na noto manyenga umuntu na ligere garo renge prostate ya kinire. Ya bire nene. Sasa go chali ngoli go manya ko matainga bono ne bwato muchanda. Yeah. Konde mbiyamo na sana mwanchi muri abwita seni yensoko nigo togenda gusanga na daktari Kena Moses kroya muchugo songo astogenda kwanira imichando prostate iranyare kurende ketrasa so mutumo como que go to skatonyegera kwera ntrasege ke kerboso irinde tusange amange. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirubo yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muri gari Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muri gari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke buya kasta ngachaka ngondi ferpo ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya television ya Ensoko wikasero yao kwanyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyori bagarya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
Buya kigimo mwanchi muri area wigeta sene genso kana ndengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kutagenda gosanganere Dr. Kena Moses asitagenda takuligereria prostate kolende konyara ntara saso mutima komokego daktari na kubulina umontero monyene na manyenga prostate ya bimbire na wakumanya okumanya talinganga sinkong na bokumanya number 1 okumanya gwetereza manyire imanyire twateba nga yaya nabo kumanya prostate yawe yabimbire gwetera ogwitera macha inkireta itakobogeti gwitera mara nyinge butuko amachi macha kugusamba amagita amacha ko ariko soka buya litabwa tingure karago soka ogwitera macha gwitera nyamba ko macha nanda tigeire imanyire wono kwaro de byonse inere nambeye namba ibere is what you call a rectal examination. Itoko korabanya gitari rectal examination. Rectal examination nekero togutumia manyo hand kune prostate ugozi agusire trabimba. Ejina mutura moro kyumuru ile ngakako ako ara irorero yoko monyene. Lakini urinde nitake takes part. Banera na toroki karo mundo made ngente ka munkeri kerboga ko baga yesi nyentari ya walfit ndio nyagitari ya walfit tali ngana mariyo goto kwena no ko muntu ogenda yaya ndio togotebaiga yasa etatungite bantu barware itokurwara sogotamanya igogo ikatokoro kinaki ngacyura menyo tabwa kya marwaye so nkoro igango so mitora abantu undi wese ugo chango moso at least como so mitore to mutenga yaya ukwende kwero mubirogo igana so ngo so mitore abantu ngakibara kore what you call rectal examination ba manyanga prostate yabo ya ngostrabi lakini igentege tangani neke manyereri ebi usebi manyeri to akwandenga echo yao yabere nkongo uitira macha kugosamba korra manyinge samache mugongo gukoruma imanyine byo korra kwanza wataka tangani ya kitari ngende Dr. Kena aru singa mujando nona twale yes okay alene ebimjerere bikwata tebi ande ngwere sana ngakyomo chando yogo chase prostate nabo toinga ngiye kore to mochando yigabo ngiye kore to mochando yo mono twabageme chande yabe 3 twanye baga yabe 3 twateronga ntubugati ndunga prostatitis twate prostatitis ya kore ntune infection ki bacteria e bacteria ya soire se prostate ya sambire prostate yago ya gerire e prostate ya bimbire so prostatitis ya kore neki bacteria lakini rende esa marwira ya beraro rende twateba igoro ya cancer ye prostate twatebe gente igorunga benign prostatic hyperplasia benign ekaro kuyedanga benign minatina egento kia bimbire there's a tumor obo bimbe lakini mboli cancer igo mbogo ita muntu akubwango muna cancer ito muntu akubwango lakini na bokolente mecha imechande ya macha kugosumbwa na begocha na benign prostatic hyperplasia eyo etali cancer twate bange gocha na age twate wewe na cancer na vera na age lakini dole bintu nande mitu kinande vera gere prostate yage twale benign prostatic hyperplasia gozetwale cancer nikandikira rende number 1 twakwa ni age taribo number 2 family history amaroira manga kubwa kindeligete usororeligete onye tato mino twalete prostate cancer use sokore yaga twara prostate cancer nae nabura ate gutwara prostate cancer ekubwa tiroreligete family gete igo family story is very important poikuri gereri amaroira ali mu abwate tisino kumanya na wunda zote gutwara amaroira aya egerove more careful usikwenda kwabuli mnyakitari ngaki seito buribwe sukari mboro nakinda amenye ntwara buribwe sukari seito pressure nero nakinda amenye ntwara pressure seito prostate cancer nero nakinda amenye ntwara prostate cancer ngwetona family history is very important
alafu bono gento kende kya gatatu ntubwate what you call lifestyle na kyomenye tubuguma bwago abantu bali bakonyora prostate cancer abangi research yakora rubonera mbali batari kole mu mugondo so uko tali mu mugondo nabo urakorentere prostate cancer uko tali mu mugondo nabo koragere prostate yagebimbe so kole mu mugondo mwete jiza kino mwete tuwa kwa nini zikita bantu banga kitoko kore gosoli ntuto manye tiri kitoko kwanera so kole mu mugondo is necessary abantu barako nyawote batanya kole mu mugondo ngaya chinguru cyukole mu mugondo cyerete nto bwata maryo gaga konya samana yo kole mu mugondo onye turi kole mu mugondo make sure ngo cyatore okoro kindi ryo gari moto to bwata ndiya sana so onye turi kole mu mugondo na bura tore prostate cancer or enlarged prostate wasege ndiko benign tumor nini BPH again tukende bari banki tamaru n'inyama red meat onye kuri nyama mono wanki te nyama ye red meat mono nyama esambire wanki nyama esambire anale mbi naragira muinaje ego dali kuri nyama esambire ba kuri nyo yo ndabu ya tiveso yo nyakija jako korata digata kuri nyama esambire bono okuja muntu nyama esambire ngoke esambire enyama eri esambire ngo cyangire no kogere prostate yawe yapi nyama eri esambire ngo tunataka abantu mbali nyama esambire tukukora nyama esambire kare mbali nkora babiri nyama esambire kare tu lanchi nyama esambire ngatali kuri nyama esambire ngoke esambire embori esambire ogo samba kuri na mugukora akorentre cancer umaite ndakoroke obo mwamu boli bwe nyama ukora esambire ya mwamire kidogo eri tokunyirukanga acrolein is carcinogenic. Korentere cancer. Unajua? So tunataka abantu mbali nyama. Tunataka abantu mbao kuli nyama esambire. Chips. Frida. Ndio chips kera lituko. Ubo mwamu boli nsari. Ngora korentere cancer. Nebane nsues kwende bekira mafuta mono. Toli kira lituko. Ubo mwamu boli bokobereza mafuta boli cancer. Weturane we ebintu bireka bya soire so mubere biko bero mubere ogo otwara what you call free radical na free radicals na jikolenta cancer so we have to run away sikindagira gibwata lot of free radical esukari kisoda endagira yeduka ebwata lot of free radical na we kolenta gintu cancer so we are talking about lifestyle tuatebe amangana ye diet onye kuwankite sukari wanyenda kote weki soda endagira ikuruise supermarket na vila changie kolenta enlightenment of the prostate so we have to be careful nangendo ibito bile vinge vila changie kogere prostate ya vile ngwa bako kwa na daktari igoro yokole mu mugondo kendera nabako yaresero mwanchi umuryelia umugondo yo okwanga gukora imirimo obukombo bo kwanga gukora imirimo gose nababo ko imugekera bo bono munyete yango te mwade jino munyagitari erongo kwana no munyagitari abagaka bange baguje nese nyagitari yitoga mose eshida yabagaka kenene no kole mu mugondo gosingire batete kwenda keroka mbali biga keroka wono kwanyora ba umnyitra ngibate kukwana umuntu acyandegetinga ngokora lakini atari gukwana umuntu kigara kole mu mugondo chinguru cyera ramo bando za bago wanto cyandegete prostate mono ngo cyangire sana nangenda gote test prostate iso mugaka nitugoro nga G point G point onye tubu at prostate yatiri go function to gukora gasi ndemo yokore mu mugondo so we G point yagezo biye itogote prostate so prostate nangenda goteba nere kogera ubukombe kwendo kuyimukwanya kumuke ubukombe igoro ni prostate kogera prostate nere kore ibintu binge nabende maso chi prostate chikogera chikokonya mangana mangi so prostate yinga teribuya nabekogera nagote nande nabekogera muntatu wara chingu cyuko mu mugondo number 2 umugaka ekera rengeriye mwana yangende mugondo ebirengere biri yose nawe iri kuri so mutu egweta katikati prostate yamabende so bukombe onye nawe iri afinyiru yabere squeezed teri koiro kwerende kwere information gose teri kwere birengere libake so bukombe egero mundanya ekolema so kwanyore prostate yenero ya rentire mechando
lakini nande antu bali watu uriwe sukari bacha ndegete mono because uriwe sukari bogo tichie meki koira manyinge sobokombe so emeki nga ya tichire manyinga tagiri kesobokomba akote aisaine umuntu watu uriwe sukari ngo salibole nerves bogo damage nerves antu tenge wikibirenge libirenge ubontarenge meke sobokombe so abantu watu uriwe sukari bacha ndegete abantu watu uriwe high blood pressure abantu bagutumya Mario gaya nyagitari yesukari na Mario gaya gutumekese amangana high blood pressure narango changiyale na bwete side effect so gatete Frida tigaba gaka bati nyagitari yitu ya World Fit kagera gete yankorki genteke elio nimbwate elio giri muri ikurunga yoinde the best for what was it kwanza wamefika miaka tuseme 60 years and above na mono ko recommend batumire weri kunga yoimbe obuye bwa yoimbe ni na mbeyemo biko konye prostate ya ote kovimba so etaro kutumia yoimbe abantu abange babwate bajakiro twali esida yo kuitira mache bomba amaja batari gosoka agusumbura ekana abaire lyo geri kunga yoimbe liko konye samana yo kole mu mugondo ibago chaka kuitira mache buye mutata nga macha nako soka buye la matuka daktari na gatumira Mario ganya gitari kwende prostate relax you whatever lakini ya matukaya karongo tumia lyo geri amacha nako soka right number 2 twatela mwana y'ichingu cyokore mu mugondo number 3 abantu bari babwato bokombe bakoranga bwaregere butali bwatamire bwajage ko ibisa wone lyogeri ko gero bukombe bwachaka kosorokana igi nande ligo konya so ekero umuntu abwade mejando mune yetako ibisa gari nyagi tako ibisa nkanga ki ibintu manyete eringa ndumanye lakini rende abagaka bangi nabona uri gede service cyo gasi nyagitari ya World Fit ntobwata bagaka around 700 toko konya twakonyire gutumutora Mario go Mombasa Nairobi kutuma Mario go almost on daily basis ayina ndakonyira bagaka so bagaka bakobwa baganyagitari yeah nabanye nabakira bararire abangana nabarwe kro ikire myaka mnabona iriye kro kuna menopause mongo ikire myaka 40 years mpaka 50 years bono nere kata gitimangana yo kole mu mugondo akweda bwate kuno babwato busongo babwati micande mingi ntubwati je wali kurunga Damiana nani ntubwata Damiana ntweka umungana abagucha bagana lakini ko bali bagwana bintu rais abakaba bagwana lakini umungana abagucha twa mu Damiana ya balance hormones amangana ya boboro okay yeah daktari baro mwanchi muri naga ndarata kwebole nga akere micande ya yero rire aso mu biroye kitambukira cyabona tukokora umunyite Frida nekelinga umuchanda obatorwali to weniwo no bwade chi complications inge twarolenga naboko kolenda what you call a blockage machika sokapi abagaka bange bagwete paraga bagutira ibabekeru ngento kuna catheter babekeru mupiro lyo kurusia macha gutara noro ore catheter in situ catheter gali kunya kurusia majoka abe ayibungirite ga ko ko abange bakira abagwitirira macha atara ikese cyo itirira macha bakoro mu ngakanya gutare esitira anyete tole nabe kolenta kanza tole bintu ngibirata leti kuri mu mugondo bintu so goja nyagitari ngotake so umuntu kiri nyagitari yecho ya World Fit ngitokora nambe yemo kuikato erese mechando yayi yazenga ya macha na nsumbuire igana tolore ngitokora bono kuikato mulingoli ejero yo kulingoli na utoko mwaka x-ray yekorunga ultrasound ultrasound ye abeko totinge prostate yayo kusaka number 2 nabo tokomo kwa bintu nga PSA prostate specific antigen tokurusia manyinga tonyerese laboratory topimenya ntu nga PSA prostate specific prostate ya umbiye 4 to 10 prostate ya ko enlarge large 10 to 20 prostate ya ngukira ko bakanza more than 20 wendo umeweza kuwa umekuwa na cancer cells
So akara yetani 20 ngira nturakore wonto ko tinga yaya akanyama kaonga takire kagende gapimu twarushya akanyama what you call biopsy akanyama kaenda gakora ibintu histology bone koroga ki omugako nabwate kanzo tabwate kanzo nojo twalingoli so after kolingoli bon twalingoli nakiwa abantu bakuweni tokoro nyongo toko kuweni toko kitoko kuweni nobwate prostate inflammation of the prostate itoko kwandi you don't want to waste a lot of time pesa kidogo mbili umepona twakubeta kuzine biotic matega igantu idari togatu mwana iga togo blend ya ubunyagitari ntobwata muri wa conventional medicine aya kawaida ntobwata nutritional medicine muri wa kubisindagira nani ntobwata international herbal medicine togo waliga mwana agote bilinga kunya kugusungusha kwa twende prostate shindani kupita shindani kwa na mali yote antibiotic unaenda unakuwa mzuri onye kubwata rende benign prostatic hyperplasia poko bimba bwe prostate ono gabu tubwate byo bolirega bikoro kuna Biogen africanum Biogen uko muomonte prostate ya bimbire prostate ya kubimboka Biogen africanum tubwate Supermetal tubwate malioga man tubwate Lycopene tubwate Stingneto tubwate twa muamma yoga ya prostate ya kubimboka kaira kono yorendo otwale onyorekere na kanza kwa mfu nyerwa nebwate a process ya yokurwa mutakiri gose research therapy mutakiri gose surgery ndumune na aga iganya gitari yituntu tubwate mna wone yori ko runga reish tukumia gari ko wen kanza tubwate yori ko runga noni tokomwa tubwate maitaki tubwate shitaki tubwate IP6 tubwate ECT tubwate moriwa ago konyesa kanza lakini nande ndio tokokora ile internet ya kanyolenga twapimire PSA yawo twarolenga PSA yawo ya ikire 20 something ya ikire 30 osi ikire 50 ile ndio tokokora tokuruzi muriro cyoga igatwa mwire clinic gire dole twamukorera surgery kurukunga subcapsular osteotomy so osteotomy a prostate will produce hormones will produce testosterone a prostate corresponding to testosterone correspond. So what do we do? Testosterone nere correnta cancer the prostate. So to aim to be produce testosterone to be rusio to be to good. So muna bono na watu even to be to kurusi biko na tunika vaginal twaru to go sabo even to rusi to be produce testosterone. Testosterone eko produce namagena yomuga ebintu twabirusi twabitu muntu nabakomenye myaka 20 abwate kanza nani tateko mukora kiri because ebintu bikocha kugara kanza bese prostate byarusi byakore byatutu nonto bwatu bunyekanye bombe wata mliona arahuwa kwandiro manje mulera wara imoka ndachi ko yagora kwende toko mukoshe na ikora achaga igora akorera uburingore kumanya kwa egwa ma yoga daktari ngwa nerange chi complications ibere chikoleto no muchando igekero muchando serase prostate aboko manyuma nchi mulinga atachiti nyagitali yanyorubo gwenya bwa bwangu muchando kya lyaranyole mugaka gitaga cha nyagitali aganjenga tigara enda ibanga mutuko mu amaja sibasoka
akagenda akabika umupira nando kwira na nandika nande kama umupira uruzimu nande akablock akaja gocha lakini thank God tukamukonya kuri nyamacha kutua mweta mario one touch akababuja bakabona gocha nagega nando kokasana watote so mune complication otebeye mu amache ko over to itera amache you can imagine you just imagine the pain what you can undergo onya go itera amache njira to nyara kuri mu mugondo so ibintu n'ibindi biracande so the best thing ko teba nkenga onye ko enlarge the prostate yago ikinya gitari rege sinyitari cyo wala yeah asense meri kwata yange prostate ngo konyere sana anena se okuibora abana ekere yabira affected etarabwenywa ne gero umusacha tanyori yes nabekogera umanyite umufereji olibwa amache ogwetagatika ye prostate umufereji olibwa mbegu ogwetagatika ye prostate the prostate yabimbire ego block injaji onye there is a blockage mbegu teliko soka kuwese teliko eta asituko nga was different again this kumra nari yari umuna tek tokonyora mwana. Number 2, the prostate will produce what we call semen. Semen na macha go konye kwende embegu tebasago. Semen na macha go konye embegu kominyoke speed. Bono nga prostate go produce semen tokonyora bana. Onye prostate li kwalao amagena ya ete tokonyora bana. Yeah. Achinga kitoko korera nabo kwaliga nyo mwanchi mulego cha clinic egana nda matenga cheba. Inekitari ya World Fit Frida tuntu ndinga tubugata abantu tamanye lero nguti tuna urembo tukanyonyole nga kanza mona collect na chemicals so we have been advising people nga tupigotumia chemicals tutumie ibintu bire natural mnabona abantu bange bagutumie dae yere ubwate chemicals abantu abange batuzero pintu nga dementia okweba okwa yigi diet ya chemicals abantu abange batwale skin cancer because of chemicals murabona mtu twalente diet natural ne diet tokona shilingi 200 yeye ego koi diet lingo gutumia limo nabo tumi mara kane mara gatane diet moyoka so abantu bachi bawiye diet natural bati gutumia diet ebwate synthetic ebwa chemical tubwate kama nini abantu bari bakutu wazwate kama kile myaka gete baja kubutuketu kama da kubutuketu twalente lyo bali kogeretu kiago yaba ebwatafya nande komeretu kibaze kubutukere bali batayetu tulibwate gai abantu bari bakutwara constipation eche koben kongupa eche kare koben konguna buja kutwara kan ndizo kwa ndingente kanze kuruna colorectal carcinoma cancer of the colon and the rectum ego chokobo kutwala ichenko twalentire lyo goli bega silingi 100 ego konya umuntu ogobu so ebintu nebinge biregaiga abantu tyabatali zinyentari cyo World Fit gara bamenyanga ngenda ile tariane Dr. Kena Moses kuba senyekitari ya World Fit Centers World Fit Centers ndobwate clinic ga Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza erega marigi karwe kire marigi asichibuchere kire nyumba yentambe nereko rukunga Uhuru Plaza gosa ime wache garoba ya gatatu room 307A no konyori nyekitari yetu ya World Fit Bosongo gai most of the time nje ngotokaga nito munyekitari kwa Bosongo yo matura nyora gotura ikeze nyekitari ya World Fit ani to gwate clinic ende gari karati na nkete sa namba 0722 24 5763 0722 24 5763 ndia muna tulimu tukubia bosanga na inte ko toga chage to morobiriga ko ikabona gato kiro moelio nabasanira kwa na kwabere go kwimenya amange gwetera sumnya gitari to Dr. Kena Moses kurende gwikirawo nato gwikira omoelio umorobiriga sobutko bwarero tumirene chinga kindi chinkoro kwa Kirubo Frida nigo togwatanere Stanley ondike sokane tuna chibi channel yogi gwikira sole asinchira yaben yema na sana Dr.